Elivulu lyondakayiwa ya Yesu Kristu lyasapula Mateo okapitulu katete. Elivulu lyochikoti cha Yesu Kristu omala Davidi omola Abrahama wachita Isake wachita Yakoba wachita Yuda la wamanzaye, Yuda wachita la Tamare, Faresi la Sera, Faresi wachita Esrone wachita Arama wachita Aminandava wachita Nasone wachita Salimone wachita la Rahava, Boasi wachita la Ruti, Ovede wachita Jese wachita Davidi wachita Lukai wa Uria, Salomone wachita Rehovama wachita Abiya wachita Asa wachita Yehoshafati wachita Yorama wachita Usia wachita Yotama wachita Ahasi wachita Ezekia wachita Manase wachita Amone wachita Yosia wachita Yekonia la wamanzaye panapo kutwaliwa kwa Babuloni. Kovaso yo kutwaliwa kwa Babuloni, Yekonia wachita Selatiele wachita Serubabele wachita Abihudi wachita Eliakimi wachita Asoro wachita Sadoke wachita Ahemi wachita Eliudu wachita Eliasare wachita Matana wachita Yakoba wachita Yosefe veya Maria haye ina ya Yesu watukuwa Kristu. Ocho tunde kwa Abrahama toke kundaviti pakwete ekwile bitumbulukira bikwana. Tunde kundaviti toke kokutwaliwa kwa Babuloni haicho ekwile bitumbulukira bikwana. Tunde kokutwaliwa kwa Babuloni toke ku Kristu haicho ekwile bitumbulukira bikwana. Okuchitiwa kwa Yesu Kristu kwa kala ndomo. Echi naye Maria atindikiwa la Yosefe ocho wanhiwa imole Espiritu Santu osimbu kavalikolele hanti. Kwenjeo moveya ye Yosefe ukwesunga yuka yongwile okusepuisa ocho wasokele okuwimbapo uyobeki. Pwai osimbu asokolola ovinaevi ngelo wa Yehova wotukulukila konjohi walinga hati a Yosefe amala Davidi kukakale lohele yokukwela ukaiwome Maria momo wahiwa imole Espiritu Santu kwenje ochita mona ulume uluka Yesu momo eyo popela omanu vaye kakandu wabo. Echichosi chalingiwa okuti ndakayangala jina yapopya uprofeto yilingiwa yokuti tala ufeko mina otita omola ulume kwenze uluka Emanuele salomboloka titi suku kumweletu. Ocho echi Yosefe apasukako tulo walinga ndechi ungelo wangala okundika nje wakwela ukai waye pwai kalitokekelela yete ukai wachita omala ulume kwenje woluka Yesu.